Video učitelji mučitelji. Mi na učitelje, naše životne učitelje uglavnom gledamo kao da će to biti neki, kao da će to, razumijete, nekakvo guru, nekog učitelja Isusa, gledate učitelje, neke budističke svećenike, Opra ili šta znam, sad ne pada mi na pamet učitelji. Ali naši mučitelji su isto učitelji. I čak i jako veliki, možda i veći od ovih. Jer, da ok, svu tu teoriju koju mi naučimo, znači svašta sam pročitala, eto, i doslovno vidim kako mi život donosi faze za učenje i življenje stečenog iskustva. Da vidimo šta si ti to naučila. I u tom trenutku dolaze učitelji mučitelji. U biti, učitelji mučitelji su tu da vide što smo mi naučili. Ne znam da li ste čuli onu, kaže, ako misliš da si se prosvjetlio, da, pođi provedi tjedan dana doma s obitelji. Eto. Znači i meni je isto tako. Rekla sam da sam se vratila doma. Mislim, nemam pojma kako gledate videe. Živjela sam 10 godina u gradu, bila sam u jednoj vezi i onda sam se, vratila sam se doma. I stvar je u tome da ja u biti i moje prijateljice su, znači, često mi rekle da sam ja jako puno pomogla. Rekle su mi da sam im, dakle, jako puno koristila u određenim trenucima. Mislim, ja sam zato i počela širiti ove stvari, jer mislim da ove informacije mogu pomoći, jer su meni pomogle puno, a pomogle su i drugima. A ujedno su i te moje prijateljice, moji životni učitelji, i to su moje i manifestacije i smatram, sretna sam kad se njima nešto dogodi kao što su one, smatramo se da jedna druga, kad se nešto dogodi, da su to naše osobne manifestacije. Trenutno u mene nema ničega, ali njoj se događa i to je meni potvrda svega ovoga. Eto, tako smo jedni drugima. I učitelji, naravno. Ovo su sad učitelji, ne mučitelji. Ali došla bi doma i moja obitelj me drugačije gledala. Jednostavno nisu mogli prihvatiti mnoge stvari koje sam ja, njima išla objasniti ili tako I u biti to je to i sad ti nešto na nervima. Kako ne razumiješ, dopusti mi ali poslušaj me, ali ako... ne ide to tako. Tako da i ti moji... mislim, nisam ja počela pričati, napravila ovaj video misleći na njih, ali evo, sam je palo na pamet. I ti moji mučitelji su moji učitelji. Znači, učitelji i kada nije vrijeme za nešto reći i kako nije način i da razumiješ da različite ćeš ljude. Moji prijatelji su opet, to su profiltrirani ljudi, njih sam odabrala, a ovo si dobila. I tako mi svi imamo tako neke svoje obitelji, najteže ti je sa svojim obiteljima jer te oni najbolje poznaju. Eto. Ali nisam na to mislila, znači imala sam i druge doista koji su bili mučitelji, ali kad vas netko muči, kad vas netko nešto vam radi, ajme sad više ne znam sam li snimila ili nisam to čim nešto netko u vama izaziva neku emociju i vama je teško i nervirate se ili nešto, znači muči vas na koji god način, ide vam na živce, što god, to ukazuje na nešto neriješeno unutar vas. Eto, zato su oni učitelji. Jer kad si ti u miru sam sa sobom, kad si ti doista ok sam sa sobom, tebe to ne dira. Ja sam baš razmišljala tokom života kako vrlo rijetko sam se ljutila ili vrijeđala na ljude, jer jednostavno nisam se ljutila, nisam mogla zamjerati, eto nekako. A i nisam se prepoznavala u tome. Mislim, nisam se ljutila, eto, jednostavno nemam se što ljuti jer svi razumila sam ih, eto. Ali i kad bi te neko naljutio i ono što bi me jako bolilo, to je ukazivalo na to nešto neriješeno u mene. I zbog toga su neki moji najveći mučitelji gdje sam dramatizirala i plakala i histerizirala, moji najveći učitelji.